i da vam se zahvalim što ste večeras sa nama. Naime, Kulturni centar se i ove godine pridružuje obeležavanju Dečije nedelje, manifestacije koja se širom Srbije organizuje početkom oktobra. Cilj Dečije nedelje je da se najširoj društvenoj zajednici skrene pažnja na decu i mlade, na poštovanje njihovih prava, da se čuju njihovi problemi, ali i afirmišu njihove kreativne sposobnosti i aktivizam. Posebna pažnja je usmerena na jačanje porodice i ostvarivanje prava svakog deteta da odrasta u porodičnom okruženju. Akcenat je stavljen i na pripremu aktivnosti koje se odnose na borbu protiv zloupotrebe društvenih mreža i zaštitu mladih od digitalnog nasilja. Zato je i slogan ovogodišnje manifestacije "Neću da brigam, hoću da se igram". Prvi u nizu programa koje organizuje Kulturni centar sa udruženjem građana GMO Optimisti je promocija knjige Priče iz čarobnog sveta autorke Olgice Milović-Lazović, pesnikinje rodom iz Gornje Krepče, koja kao vaspitač živi i radi u Čačku. Još jednom, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče svima. Gospođo Lazović, u knjizi vi se prvenstveno obraćate deci, ali i onima koji su nešto malo stariji. Možemo li da znamo o čemu piše? Akcenat moje knjige je uglavnom na školom. To je u stvari danas tema broj 1. Da bi deca, moji stikovi dopunili o dečje svesti, trudila sam se da to bude što jednostavnije napisano i da bude shvaćeno od dece. Shvaćeno i prihvaćeno. Ali akcenat je uglavnom da odrasli budu ti koji će to da sprovede. Zato ja pišem za decu, ali sve poruke su upućene odraslima. Vi se prvenstveno u sredstvu knjige obraćate deci. O čemu? Prvenstveno se obraćam deci kroz reči životinja iz okruženja, divljih i domaćih, zato što radeći sa decom prosto sam videla da deca i ne poznaju koje životinje uopšte okružuju naš prostor. Ne znaju, možda sretnu, možda vide vrapčića, ali druge ostale životinje, da, vide ih u zoološkom vrtu, ali u prirodi ne. Deca su otuđena od prirode, deca su uglavnom za kompjuterima, vidjet ćete i u mojim stihovima šta uglavnom ja poručujem. Šta je to što poručujete? Poručujem da se deca vrati u prirodi i da mi kao odrasli pomognemo njima da se vrati u prirodi. Jer priroda je ta koja će da nam pruži sklad i bolji život. Da ne bismo plastično pričali o ovome, najbolje da kroz stihove čujemo šta je to o čemu piše naša večerašnja gošća. Hvala. Ja bih prvo da se obratim na neki svojim uvodnim izlaganjima da sam ovo spremila, da svima poželim dobroveče, da se zahvalim na dolasku. Predstavljena sam, ja sam Olgica Milović-Lazović i večeras ću družiti sa vama, predstavljajući svoju knjigu Priče iz čarobnog sveta. Tek svi želim da pozdravim decu koja su prisutna, ovo je njihov dan, a zatim i sve ostale prisutne. Pre svega želim da se zahvalim organizatorima na pozivu i izboru teme za večerašnje druženje. Drago mi je što će moja knjiga doprineti da se iz srca Šumadije, Gornjeg Milanovca, čuje glas razuma koji će, nadam se, postaći sve nas da ozbiljnije pristupimo očuvanju života sredine. Inspiraciju da pišem ovu knjigu dobila sam družeći se sa decom u vrtiću Čarobni svijet svoje ćerke Sanje. Posmatrajući decu koja su postala žrtve naglog tehnološkog razvoja, potrošačkog društva i načina života i rada odraslih, u čijim malim glavicama priroda nema skoro nikakvog značaja, odlučila sam da preduzmem svoj korak u naporu da tu istu decu vratim prirodi i zdravom načinu života. Trudila sam se da jednostavnim, jasnim rečima i izrazima, šaljivim tonovima i zanimljivim načinom predstavljanja teme zainteresujem ih i vratim
našu decu izvoru znanja, a to je čitanje knjiga. Nadam se da sam u tome uspjela, a bilo kakav pomak i napredak učinit će me veoma, veoma srećnom. Večeras imam pomoć od dve dame moje ćerke Tanje i moje i vaše književnice Ljiljane Bravović, uz čiju sam inicijativu, ohrabrenje i podršku objavila ovu knjigu. Ne mogu da ne spomenem nekoga ko nije više s nama, ali je prisutan u našim mislima i srcima, svoga rođaka Milutina Mijajlovića, uz poruku sestra nastavlja tamo gde si ti stao. Pozdravljam svoju sestru Vidu i njenu porodicu koja je bila uz mene kada sam pisala prve stihove, provodeći najljepše dane svoje mladosti u ovom gradu. Zato sada i osjećam da je deo moje duše pripada ovde i sestru Nicu i njenu porodicu koja je sada moja velika podrška. Knjiga Prečišćavanja svijeta namenjena je deci, poruke odraslima, a pošto ovo je večer posvećeno deci, obratit ću im se uvodom iz ove knjige. Draga moja deco, budući odrasli ljudi, obraćam vam se sa poštovanjem, neka vas to ne čudi, jer vi ste naša budućnost i naša nada ćete biti, od vas ništa ne treba u toj budućnosti kriti. Kada budete čitali iz čarobnog svijeta slova, neću vam nuditi bajke i priče se iz snova. Istina mora doći i do vaših malih glava, da buduće može mirnije da se spava. Zagađenje naše planete uveliko preti. Mi mu se moramo hrabro i vredno preti. Pitajte djecu starije šta to tačno znači, kako bi skupa krenuli i postali jači. U čistoj prirodi vaš pesnik detinjstvo pamti, iskreno želi to vreme za vama se vrati. Draga moja djeco, šta to vama kvari detinjstvo i prirodi šteti smeta, da vam bude jasnije, pomoći će vam priče iz čarobnog sveta. Šta nam to poručuju divlje i domaće životinje koje dolaze u čarobni svijet na protestni skup, žurku i poselo, čućete u sljedećim stihovima. Pa da čujemo Divlju Bravović i Tanju Stevović. Sokol. Nekada sam bio faca, koristio oštro oko, sa junacima se družio, ja ponosni sokol. Sada oči koristim za sportove ne tako skupe, u stvari na visini neba prebrojavam ozonske rupe. Moleći se stvoritelju za ove planete spas, dok me povremeno na visini počasti avionski gas. Gasovi i zagađenja ispostavit će nam račune skupe, ako ne smanjimo i ne zakrpimo ove ozonske rupe. Zato protiv zagađenja i istrebljenja dižem glas. U ime prirodne ravnoteže zaštitite i nas i vas. Nije mi do žurke i neću da se veselim. U velikoj sam nedoumici gdje da živim i gdje da se selim. Šta da preduzmem pre nego što izgubim živce, napravim neku ludost i kaznim zaslužene krivce. Bedar u nadi morat ću da postanem. Na stražu vojniče Soko prijavit ću nevaljale upotrebljavajući oštro oko. Orao. Evo me, stižem iz daleka, ranjene duše orao, da preletim do vas 7 gora sam morao. Ostavio sam ispod jedne litice u gnezdu orliće same. Lovci su izgleda krivi što su ostali bez svoje mame. Došao sam u čarobni svijet da se o tome čuje glas. Ne ubijajte nas, ljudi, svakoga dana sve manje je nas. Vama je lov sport, zabava i razlog za veselje, ali sada saslušajte moj savjet i upozorenje. Kada sam u blizini na zemlju sleteo, na otpadke i razbacano đubre sam naleteo. Zašto ga ne očistite, ljudi, zar ga ne vidite? Kako se sopstvenog đubreta ne stidite? Takav ružan prizor obolio me s nogu,
skupih snagu i smirih se da na žurku doleteti mogu. Sada ću da se veselim sa vama. Neka ide sve do vraga, sutra ću misliti o porodici, deci i gde je sada moja draga. Evo, pošto ću ja da učestvujem malo u izlaganju svojih pesama, ja ću pročitati Zeca. Vidite pred sobom ranjenog i čupavog zeca. Išao sam po Šargarepu, daleko, čak do meseca. Da vam ne pričam kako sam bio srećen. Mislio sam tamo da rastu drugačije, lepše i veće. Ali istina ponekada može biti i slepa. Umalo da ostanem bez ušiju, prkova i repa. Odričem se avantura, dole reklame lepe, buduće jedem sa zemlje, domaće Šargarepe. Zato sam raketi dodao brzinu i gas i evo me stiže na zabavu direktno kod vas. Da ne moramo da ne moramo po Šargarepi ići na druge planete. Čuvajte ljudi prirodu za životinje i svako dete. Gavran Gaka, da mi nije ovoga gladnoga stomaka, stupio u štrajk, tvrdim ja, Gavran Gaka. Da me laka hrana kad ljudima ne mami, povukao bi se od njih, pa neka žive sami. Potrošačko društvo, savremeni materijalni svijet, novac uglavnom dobija odličnu ocenu 5. Ali priroda majka daje ocenu 0. Nadam se da je ovo savremena populacija čula. Pa ne može novac da vredi za ocenu 5. Gaka ću o tome glasno, neka me čuje ceo svet. Više vrede živa bića i njihovo zdravlje, zelene šume, livade i reke čistije i plavlje. Više vrede pesme, ptica i moj glasan gak, zalazak sunca, predveče kad se spušta mrak. Jesam mali, zloguk i najavljujem ružne dane, ali ovako stanje ni u moj um ne može da stane. Gakanjem želim da se ljudski rod opomene, da svoje stavove o životu i prirodi promene. Ne mislite da sam zloslutnica u dosluhu sa vragom. Unapred vas prijateljski obaveštavam svojim gakom. Jazavac. Došao sam danas da se prijavim u vaš sud. Presudite da li je ovo vreme ludo ili sam ja družino lud. Bio sam donedavno zdrav i snažan šumski momak, sad me od dane iz njiva strašno boli stomak. Pre nego što se prijavim i ljudi mi pravedno sude, upitat ću vas šta će sa nama i njima da bude. Bacaju na useve razne otrove i pesticide, kao da propast prirode i svoju propast ne vide. Odgovarat ću za krađu žita i neka tako bude, ali treba osuditi za zagađenje zemljišta ljude. Neka se opamete i shvate od ovoga dana da nam je potrebna zdrava i ekološka hrana. Sada ću da se najedem i sa vama proveselim, jer u zatvoru glađu da štrajkujem želim. Neka vam moja žrtva uzaludna ne bude, shvatite je ozbiljno, deco, i opomenite odrasle ljude. Petao. Da tačno objavljujem vreme, zapisano je u mom genetskom kodu. Sada to nikoga ne zanima, a ja ne pratim novu tehnološku modu. Nekada sam bio slobodan i veselo dvorištom šetao, pravio se važan pred kokama, kao svaki ponosan petao. Sada samo sanjam da sa kokama da šetam, vodim decu biliće i ponosno krilima klepetam. Dok maštam o prošlim danima, molim se za novo sutra, kada ću kukurikanje petlova objavljivati nova jutra. Još samo domaćini u
u svoja domaćinstva da se vrate. Kunem se, dolazit ćemo sami, ne moraju ni da nas plate. Važno je da se u buduće održi voća, povrća i domaćih životinja vrsta. Da damo doprinos u tome, naša je želja veoma čvrsta. Da se ne pokajemo i zažalimo svi skupa jednoga dana, kada nam bude servirana bez ukusa i mirisa modifikovana hrana. Osim pesama o predstavljanju domaćih i divljih životinja, zbirka pesama koja je pred vama sadrži pesmice za razgrebigu, ali i pesmice za nešto malo starije. Recenzent knjige je Milka Vladisarević. I od mene dobro večer. Priroda je sve što imamo i vidimo. Mati koja jednako daruje, a za uzvrat očekuje da ljubav i čistota caruje. Pesnik svoj rukopis počinje obraćajući se deci, ujedno prizivajući detinjstvo, koje nam sećanjem vraća mir, ono jedino čisto u svima nama. Drugu ravan svog kazivanja okreće svim živim bićima i prosto moli da se čuvaju i paze, jer tamo ljudska vrsta ne sme biti surova i dominantna. Dok treću posvećuje ljubav između svih ljudi i obraća se mladima molbom da bude roda i poroda, se produžimo na zemlji i u Hristu. Jer ljubav su dve sličnosti, dva napora u težnji ka fizičkom i duhovnom skladu. Svojom knjigom Priče iz čarobnog sveta pesnik obavezuje potomke, kao nekom vrstom testamenta, da čuvaju prirodu, poštuju njene zakone i gaje simpatije prema pesnicima koji na najljepši način opominju, to jest poezijom opominju. Hvala. Mislim da deca u ovom uzrastu najbolje razumeju pesme. Ekologiju shvataju kroz pesme, zato predlažem da čujemo još malo stihova. Ježić ježa, ispod lišća nešto šuška, proviruje jedna njuška. Tu i se skrio ježić mali, neki slatkiš baš mu fali. Kakva sreća, zrela kruška, u tom pravcu kreće njuška. Krije li se tu još neka, mala brata da sačeka. Kad bi s kruške jedna pala i na oštre godlje spala, odneo bi sestri djeci, ima samo 6 mjeseci. Evo, s obzirom da najviše vremena provodim sa decom u vrtiću, neke pesme sam ovako malo više obrazovne, malo da uputimo roditelje kako da se bave sa decom, tako da je iz tog razmišljanja nastala ova pesma koju ću vam sada pročitati, to je Stara sova, to je čisto moje razmišljanje o vaspitanju djece. Nastupilo je novo vreme i stigla su pokolenja nova, a razmašeno neko seme ne snalazi se više kao sova. Deca su postala roditelji, roditelji postadoše deca, verujte, tako nije bilo kada je sunca i meseca. Zato se povlačim u šumu, ja stara mudrica sova, sve dok ne izluduje razmažena generacija ova. Osnovat ću u šumi fakultet za usavršavanje mladih sova, da budemo potpuno spremne za duhovna pokolenja sasvim nova. Nismo ni mi da znate sveznalice sove, molit ćemo se u tišini za generacije ove. Stvoritelju takvu milost udesi, da razum stanuje na ljudskoj adresi. Tako nam Boga, sunca i meseca, mudri budite roditelji, a poslušnija deca. Jer spokoj i sreću u vremena ova želim vam vaša stara sova. Zec Bandi. Nabavio sam ogrtač i fantomku,
durbin, svesku i olovku. Maskirao sam se dobro, da znate, usput zapisujem i sve koordinate. Ne bi se odlučio na ovaj korak da mi strašno ne krči stomak. Glad me velika tera u krađu, nahraniti moram i sestru mlađu. Kupusište desno, šargarepa levo, takav prizor noća sam i u snu snevo. Fantomkom ću sada uši da sakrijem, uđem u baštu i ko sam ne otkrijem. Zapisat ću tačno gde se nalazim, da se u budućoj krađi bolje snalazim. Glasno razmišljam šta mi to fali, izazov je biti šumski bandit mali. Neka mi srce junačko kuca sve dok mi neko rep ne ukuca, ali morat ću da obuzdam svoje strasti, jer zbog krađe mogu i mrtav pasti. Zdravica za koze. Kad u šumu one kreću, od radosti zamekeću. Vole brdom da se deru, tad prevrše svaku meru. Priroda ih stvori tako, brdom hode vrlo lako. Prava sreća za njih troje, kad na vrhu stene stoje. Rijetko bilje tu nalaze, kad pohode kozje staze. Kozje mleko zlata vredi, svaku bolest ono sredi. U brdima one pasu i zdrav vazduh tamo dišu, o zdravome kozjem mleku legende se mnoge pišu. Zdravicu smislimo, deco, uz čašu punu mleka, neka kozice i nas ljude zdravlje i dug život čeka. Obratite pažnju na nas. Sakriću daljinski od televizora na sigurno, negde na spratu, samo da izmamim u prirodu ljubitelja sporta svoga tatu. Zato se u prirodi trudim, sve te lige da pobedim i dokažem svome tati da uživo više vredim. Neka tužne serije strane iz mamine glave izblede, posmatrati lepotu prirode doživlja i više vrede. Neka ih očara iz prirode zdrava organska hrana, da je pripremaju deci zbog zdravijih budućih dana. Neka se naše drage bake ne žale na bolesti razne, jer kada odu sa ovoga sveta, sve te priče bit će prazne. Da sadimo povrće i cvijeće, naučite nas, drage bake, pozajmite vaše stare recepte za naše osjetljive stomake. Druženje sa unucima u prirodi zlata vredi, zato neka zov iz prirode i nervozni deda sledi. Naučite nas, drage dede, da pravimo kućice za ptice. Ne mislite da to ne možemo i da su to za nas sitnice. Tate, sport u prirodu preselite. Mame, serije su tuđe priče. Bake, poezijom nas veselite. Dede, ponudite se deci za vodiče. Šta tražimo, zapitat ćete se. Mi tražimo u prirodi spas. Porodico naša draga, obratite pažnju na nas. Pošto je spomenuto i ta treća ravan u mom kazivanju, to je omladina i natalitet. Ja vam pročitat ću jednu pesmu iz te oblasti. Zbor čačanskih roda. Zbor zborile rode stare, na obali Ovčarsko-Kablarske bare. Najstarija roda odlučno reče, bez vidnog uspeha vreme nam teče. Mlađe rode su lenje, ne vole da rade. Natalitet u Srbiji zbog toga opade. U penziju ne želim i ići neću, dok ne vidim bakama na licima sreću. Omladinu ljudsku zapitati treba. Šta to fali njima ispod ovog neba? Zašto žive sebično, da li je to zdravo? Da ne rode novi život, imaju
li ta hajka besmislena vodi, pa i njih je neko morao da radi. I još to što na zboru preći bi se htelo, a pređimo bar mi sa riječi na delo. I našoj je vrsti brojno stanje na ivici. Neka se svako posveti svojoj porodici, ali da širimo ljubav, svako od nas treba, jer možemo nestati ispod ovog neba. Zaključak zbora jednoglasan je da znaju, hteli ne hteli, od nas decu dobijaju. Još jedno mišljenje na kraju iznosimo. Rađajte decu, mi ih samo u mašti donosimo. Što zborimo pored Čačka, verujte da treba. Tu nam reči dolaze od stvoritelja sa neba. Usred srpske svete gore i duhovnog mira, uz blagoslov monaštva iz Čačanskih manastira. Evo, pošto ovaj kraj ću ja da isto, ovo je uvod u obraćanju odraslima. Jedna pjesmica koja nije u ovoj knjizi, ali će biti u sljedećoj ili možda u dopunjenom izdanju. Oni boni. Novo vreme svima zvoni. Uši ima i baš poni. Kompjuteri i tableti, kuda ovo vreme leti? Jedino me to veseli da me svako dete želi. Leđa su mi samo svila, nosit će vas gorska vila. U bajku vas, deco, nosim, vremenu ću da prkosim. Nek se novo vreme skloni, trku vodi, poni. Evo, sada za odrasle, da se obratim odraslima, dragi moji odrasli, današnja tehnologija već uzima svoj danak i ozbiljno otuđenje od prirode preti. Ograničimo deci druženje sa tehničkim uređajima i tako ćemo se robotizaciji uma priveti. Skratimo našim mališanima boravak u nestvarnom virtualnom svijetu. Ne secimo im krila dok su ptići, već ih naučimo ispravnom letu. Dragi moji odrasli, usadite u dečija srca ljubav prema prirodi. Ta najveća pokretačka energija zvana ljubav učinit će čuda i spasit će već što izdvaja život na planeti Zemlji. A sada završna jedna pjesma koja je za odrasle. Skoro sam je napisala i možda ću ući u izdanje koje sledi uskoro. To je opomena. Zaštitimo planetu Zemlju. Zagodiše zemlji telo, vazduh dušu zatrovaše, vode naše krv što teče, da se ljudi Boga plaše. Od postanka što se gradi, obruši se za 100 leta, svojim delom postičući kraj života, propast sveta. Opominjem svi da znaju da su treptaj u beskraju. Prolaznici bez dozvole stvoreno da sruše, postaćemo prognane, izgubljene duše. Gostujući na planeti, ko to sebi dade pravo da razapne majku zemlju i ne živi na njoj zdravo? Oslušnimo zovu prirode, sa krsta se majka čuje. Spasite me, još sam živa, Bog će da vas pomiluje. Može doći strašno doba i potomstvo naše plati, kad stvoritelj najzad krene u kosmosu sklad da vrati. Udružimo um i snagu, poslušajmo mudre reči, nek budućnost bude motiv, propast zemlje da se spreči. Slušajući ove stihove, ne mogu da napravim razliku da li su one pisane isključivo deci ili za odrasle. Imajući u vidu da je razumeju i mlađi i stariji, da li je teže biti dečji pisac ili pisac za odrasle? Pa mnogo je teže biti dečji pisac, jer tu i već unaprijed žrtvuješ neko priznanje od stručne javnosti. Pišući jasno, glasno, da svi razumeju, prosto ta stručna javnost tebe ne priznaje kao nekog. Zato ima mnogo malo dečjih pisaca. Ne priznaje kao umetnika, kao pesnika koji ima neki svoj kredibilitet. Tako da, bez obzira na sve to, ja ću dalje
da pišem za djecu i dalje ću da budem dječji pjesnik, ja pišem uostalom za svoju dušu i to će biti i dalje moj pravac. Naravno i vi možete postavljati pitanja ukoliko želite našoj autorki i njenim gostima. Šta će biti nova knjiga? Nova knjiga do kraja godine, tema će biti isto ekologija. Ova je knjiga pred kraju, tako da će biti dopunjeno izdanje, možda još sa nekim pjesmama gdje životinje su zastupljene, da ne bi to odskakalo od koncepta, a inače i dalje ću da pišem o ekologiji i to je moj pravac. Da li ima još pitanja? Kako, na primjer, reaguju roditelji? Molim? Kako reaguju roditelji kada pročitaju? Ne djeca, nego roditelji, da, kako je njihovo mišljenje. Pa s obzirom da oni uopšte i nemaju vremena za svoju djecu i uopšte im ne čitaju, njihovo mišljenje je stvarno da se više svi mi bavimo sa djecom i više i mi pravimo te prirednice i čitamo nego oni. Tako da je u svakom slučaju pozitivno mišljenje i kaže samo produžite tako. Ukoliko nemate pitanja, meni je ostalo na kraju da kažem da je zbirka pesama Priče iz čarobnog sveta autorke Olgice Milović-Mazović objavila Štamparija Bajić. Knjiga je štampana na više od 150 strana, kao što možete vidjeti ukoričena je tvrdim povezom, a ilustracije Gorica opisuje Mirjana Čutović. Gospođo Lazović, hvala vam što ste večeras bili sa nama, hvala i vama što ste ispratili ovu promociju. Pozivam vas i preporučujem vam od srca da pogledate ovu knjigu, pročitate njene stihove, a ukoliko želite, možete je nabaviti po simboličnoj ceni od 300 dinara. Hvala vam i svako dobro. Hvala i vama na posjetu, hvala vam što ste došli i doklatili u moju knjigu. Ja svako ko je na početku pisanja poezije uglavnom voli publiku, pa bilo koliko. Hvala na početi sada slušaju. Koktel. Pozivam vas na jedno opuštenije druženje.